Jesu inkosi uyabusa kube phakathi sanibonani babukele emakhaya semnkosi imbuyisela nibingelela ngiyanivusela kuphina kuphi la kufinyelela khona umsakazo wesiswati eSwatini TV sibuko semaswati esathe lethuba nje babukeli sibonge kusibhalela sihlelo lithini libandla siyathola netincingo niyasikhuthatha babukeli nehloko niyasipha siyajabula kakhulu ukuthi ihlelo lethu liyafika noma ukuphi even lemaswati siyabonga nje kakhulu uchubekani no support lo msakazo ngale lokho ke babukeli bami labathandzekayo sasikilo lihlelo lakho lithini libandla ihlelo ngemukele ngiba nabo abantu abadala ke bese siba naso sihloko siyasidingitsa njengoba kulamalanga lawa nje so sikhuluma indzaba ye pastoral submission lamhla ke nabafundisi bami benabevingile liphelile sinja sasibuke indzaba yema challenges bafundisi lababhekana nayo basenda yona isubmission khona ekhathe emabandleni bakhona ke abantu labadzala lebenginabo evingile liphelile eceleni kwami ekhona Bishop Grace okamasilela suka lapha ebandleni la the Church of the Nazarene likhona lapha eMbabane umuntu omdzala kahamba yedwana uhamba na Bishop D okamabuza usuka lapha eLutselutse ebandleni la the Preach the Word Ministries sathe lethuba ke ngicale ngawe Bishop D nguvusele mama ngiyamvusela umbukeli inkosi yami egameni lika Jesu siyambonga uNkulunkulu lo hlethe esihlalweni lo banebantu bakhe lathi thembako ngabo usipatamendela umsebenzi wakhe amen amen ngicela kuvusela andi eceleni kwami amen siyavusela andi nawe sivusela umbukeli egameni lika Jesu sibonga umusa ukuthi uNkulunkulu nanamhla uphinze wasinika lithuba lekuthi kungaba khona lesingakusho amen amen siyabonga kakhulu babukeli nani bafundisi bami sesivele singena kiyo bese ngivele ngisishilo sihloko ukuthi isihloko sethu nje sibuka ema challenges bantu labadala abafundisi labahlangabetana nawo basenda umsebenzi kunengi ke lesikubukile la ngoma sibona klamalanga kunengi lokukhanza ukuthi umfundisi sobonakala lebe simethembile ebandleni sobonakala sophumile sovule libandla sekuphuma nebantu lebe sinabo la esontweni labanye lokhanza ukuthi bebathi insika takhona lapha esontweni sifuna lokuva la kini bantu labadzala ukuthi ngabe akulimati lelibandla nayo lenkholo lesithi siyayikhonda mhlambe angicale lapha Bishop D ukuthi ngabe vele what is so disappointing ngayo i-pastoral submission mark okay i-pastoral submission buyisa lapho i-disappointa khona isekutheneni now uya submita kulolo submita kuye bese kukhanzala kuba ne-competition kuba nemonyana ngoba tiphiwo tethu atifanani mbuyisa nayo indzaba lapho ikhona khona bese bazalwane nakushumayela mine kanze vephele beshumayela lo mntwana nami lo submita lakini inakusekhona mina babone babuke efastelweni ababuki nje babone ukuthi cha bajakile labantu ukuthi babuqedza nini lo so ilapho ke kutheneni uyasubmita sekuvuka ukuthi lo mfana ngasofuna ngendlula lona lo mfana ngasofuna ngendlula lona so that is where it is disappointing ukusubmita bese kuvuka lo moya angedangede lapho no ngithi nalo moya siyesikhathi bazalwane ecaphelana niyawubanga lo moya bawa ngilabazalwane niyawubanga noma ngabe awuqali kini kodwa niyawubanga ngiyabonga ngiyavuka nje make ukuthi labazalwane bawubanga nje lo moya sitawukhumbula Bishop ukuthi siphila esikhatsini la khona information inengakhulu bazalwane bayati nje ukuthi novula iBhayibheli uthi asifundzeni iGenesis 1 verse 1 yes isibayati uthi sifuna thini Bishop nangabe atawuvula Bishop but akakhulumi ngaleli verse lelalivulile engabe vele umfundisi lapho usuka sagathe ini yena sekwendekeni kulabazalwane bese kufika mbuyisa afunze lokula versini achache kona maneni bazalwane kusicomparisha maneni nje kusicomparisha sabitwa ngekwehlukana and we have got different gifts
nami ngisayilanza le ku Revelation kodwa ngivule eGenesis. Hayi man Bishop ngiyabonga kakhulu utayiphendula lapha Bishop eceleni kwami lenzawa lena indzaba sibili le indzaba sibili phansi ke mhlambe usayiphendula nje Andi na usasho ukuthi ngikuphi lokudisappointako nisenda yona isubmission emabandleni. Siyabonga njengoba vele sayibekile ngiyona le competition leye ibese iba khona lebangwa lesinye isikhathi kujwayela umsebenzi waNkulunkulu. Okay. Lokuthi sengihambile sekungemalanga sengidawuvele ngithi akusiko. Amen. Into yaNkulunkulu ayidayelwa. That's right. Nawuthi nje ngiyoshumayela namhla ngithandaza ngikhale ungathi ngicala namuhla ngoba ngifuna inthando labantu angibade namhla uNkulunkulu uthi bafunani ngiphethe libandla but ngeke ngithi nje ngoba ngiyawushumayela Sunday sengimane ngiyaphenya angiphenye ngibuta inthando yaNkulunkulu anginike live uNkulunkulu ngiphindze ngihlupheke ngilibuke ngiliphenye ngifune kunangwe uthini lona yena uthini wena babe uyabona lemicondo sengiyabona ukuthi okay uNkulunkulu naku la kufunako nakasho nje lona bangaki vele labasekela lento lendlela lengifuna uyabona ngoba abantu namuhla sinebantwana lapha labe base university Kunjalo liBhayibheli liyafundiswa lapha university so nangidawufike nje mina ngithi John 14 verse 1 inhliziyo zenu mazingakhathazi uhleli lapha uthi ngifuna kwathi ukuthi Jesu lokabe kusho akuphi akusho kubani bebanani labafunzi bebakhathato yini bathi bebeve basebendani today kimi lithi uyabona lo muntu hayi asengibalaze manje ama student lamanye bathi akunanza bathi anti grace wakathenze asebabuye ngiko nje empilweni yami nje mina ngizange sengibe nelivalo uthi namhla ngiyoshumayela utashumayele mbuyisa kushumayele mina so what nami ngidawuta naloku umoya ingcwele la nginike kona nami ngiyakuphenya ngendlela amen abeke naye nami ngibe singakhuluma livesi linye kodwa nje ngilota ubeka moya ngalendlela at least akube nekudla la ukuthi kwenziwani hayi andikuthi uthi ufundzele uJohn 14 but wena ubukhuluma ngaRevelation nami sengicontribute kulaba salwane lokuthi ngiyadibangela mshabala ngiyadibangela ukuthi vele bathi awula ngathi siyalanjiswa ngoba phela libandla lilambile every day lifuna kudla so ke wota nekudla lokuvuthiwe naye nekudla lokunemsoco maye ngiyabonga kakhulu bafundisi babukele emakhaya ke ngiyakholwa ukuthi niyalandzelela la bantu labadzala sibahambe umgamo enzibeni tekushumayela bakukhuthata lokuthi leshumayelo leshumayela kubafundisi ayibe nemsoco phela siyabuya ke babukele Jacob Tona sibetolo siyabuka nje ema challenges labahlangabetana nawo bafundisi in the name of submission. Sehleli lakho mbukeli lithini libandla ngiyakumukela mbukeli sinavule umsakazo wakho eSwatini TV lapha ngiyafisa ke make ukuthi sibuke nje lapha emshengo indzaba ema challenges lidinifesana nawo nisenda umsebenzi wababe uNkulunkulu in the name of pastoral submission. Yes sikuma challenges manengi kakhulu buyisa lamanye azawufika kusho kuma finances ngoba lo spiritual mother or father utangudluta Bishop Grace lokuthi ngoba ngathi awusubmit mahala kune imadlana ufuna ukubhadala 10% ube ngibani
angisisho ngako. That is a challenge ngoba you are so kumele wena mfundisi lo submitter kulolo mdzala utinqinde nangasho kanjalo you are running a church lo ugadzile loya ngoba sikhumbule ukuthi emabandleni imali nangakhuluma iqiniso ngithi God asamende abe priority mabandleni i-priority manje sekwaba imali so i-challenge ke leyo in the name of submission ngema finances lengithe nje ngakufa ngathi lokho kuyinkinga. Number 2 it is loneliness. Kukhona tinto lotawuhlangabetana nato kuyo spiritual parent and you become lone ukuthi who are you going to share them with? That is called a loneliness. Yes, ngoba ngeke uhambe uye kumzalwane idla wena ukutaba inkinga yakho taba inkinga yakho nje ukuthi uyasubmita babe lo but nyalo khona setinto lofuna kuphenduleka kuto. So mina nje ngicela ukuthi ngithi finance nale loneliness. Ngiyabonga kakhulu mema kwami Bishop. Ngiyafisa lapha unganze ukuthi nawe kube khona lokungetako kunama challenges enzimeni yakho etekushumayela over 50 years preaching. Ngiyakholwa ukuthi akwaqhubeki ngoma bekude ama challenges but uqhubeke ngoma bekakhona. Futhi ke lama challenges aba ngemafutha endlela. Ema challenges lokuhlangana nawo ngemafutha endlela nase wendlulile ulingisa David uthi lo angisiza kubulala ibhele tangisita kubulala libhubezi lo ngisita kubulala libhubezi tangisita kubulala Goliath. So kuphila kanjalo la ndleleni lama challenges indvo lo ngeke uyi-avoid, you can't avoid that because so unqobile after ema challenges uthola amandla. Vele na ungahlangana nema challenges utaba awakheki ayakwakha lama challenges ngalethi nyembede ngoba usonzela dude naNkulunkulu uwabekile ukuthi kungaba ngama challenges etimali buyela kulowa kubidi thine safunza ecollege la uthi lo thishela akutshela silala la nyalo ubitwe uNkulunkulu ebandleni konke lo ukuthi ngaka ufunza ukukhuluma naNkulunkulu lo wakubita ngoba uthi uyesifunzeni ku district bengamela sitakuthandazisa lo nkinga kube bethe lo funza nje ukuthi uNkulunkulu kude lokumehlulako endleleni lama challenges vele akona ngaba ngitona leto timali kungaba mhlambe ngeke kube nebazalwane vele nje sitha lesingamisa lo mzalwane ukuthi ashophane nawe nje. Amen. Ashophane nawe ngalokuswela kwakho nje mhlambe unelutho yena. Amen. Kodwa nje wabe nalo umoya ungathi uyacwasa kodwa wena nyusa lizinga lakho lokuthi uthunyweni la make sure ukuthi na usepulpit awudlali ngesikhathi awukhulumi ngemuntu awukhulumi tinshashu wena nje ubeka Jesu abethelwe eCalvary wavuka. Amen. Into etinjalo. Hayi ngosapho ngiyabonga kakhulu Andy. Ngiyajabula ukuthi letinye into ukhuluma true experience. Titasita nanathi nalabanye bazalwane lebasafisa ukuthi kusasa babe baholi babe bafundisi. Ngiyafisa ke Bishop wami nayinzaba nayi ukuthi wenda kanjani nangabe songumfundisi kani sokufika isikhathi sakho esemhlala phasi ebandleni sikubonile Bishop la khanza ukuthi labanye sebakwaqabala basafuni kusuka ba stepishe down ngetizathu ukuthi lo munye ulambile bekathola imali lapha ya wenda njani ungumfundisi lapha. Hey asengicela ngikuqoqena indzaba ngingakakuphenduli. Ngeko nje sekukhona lapho si-affiliate khona thina benda i-insurance yebafundisi. Fundisa kamela Nzinze. Aze ende into lephambene nemthetho waNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi
la affiliate khona sebasendela ama-insurances ema-gratuities ekuthi the day your time comes wena ube nelifastelo ungumfundisi uShido Bishop la wathi bakusebenzise ngekubona kwabo ukuthi i-encyclopedia siyayidzinga hayi ngoba babantu bane bakukhangakhangethe 20 rand emva kokushumayela kungumfundisi nje mntanami kumele ukuthi uhlala uqaqamba ngema-3 piece siyapha ingceke nje ayiqaqambe ngoba ingceke is covered haleluya ngiyathandaza nje Bishop Grace ukuthi that must happen singabe sibambelele pulpit noma sekufika isikhathi sekuthi ngabe sengihlala phansi angibe nje ukuthi batawufunda i-dictionary kimi hayi ngoba sengibambelele ngize ngithi sengiqabanga nekuphuma ukuthi nangathatha zibani bani kumbe bangangilekelela kule sonto lenye akuhambi kanjani umsebenzi waNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu Bishop mhlambe umbuto nje munye lenginawo ngalokuthi ukuministry ngabe vele lapha ku ministry niya retire enine Bishop be it nguwe founder noma labafundisi labangaphasi kwakho ikhona retirement lapha njengoba ngisho ukuthi sebavulele bafundisa insurance bese ngiyakuphendula ke lokuthi umfundisi aka retire ube loNkulunkulu nje amsebenzisa njengoba athi nje 50 years ase fieldini yekushumayela kude umuntu lo sehovisi la ngakutshela ukuthi I've been in the office for more than 50 years nanga umfundisi it means umfundisi aka retire. Amen. Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula andi ukuthi awuka retire nanyalo kusho ukuthi kusoko sisakhona ukubila nje tibile pulpit tibile la sekhikini. Amen. Ngiyajabula kakhulu andi ngabe vele mhlambe ngibuye kuna indzaba naye ukuthi naku esekufika isikhathi semfundisi semhlala phasi yini lebhekekile kumfundisi wenda njani umfundisi umfundisi inasahleli phasi ubese uba yini la ebandleni hey inkinga lenkulu le ngoba nasahleli phasi vele kude lokunye lekakutholako nangabe kude lokunjengaloku la kushoko Bishop la join khona lokusho ukuthi ngalenye indlela lokula kushoko akunandzaba lokuthi bona bana laba join khona lokhu kuyasho kuyakuvula ingqondo ukuthi nawe mfundisi yetama ngemandla akho onke ukuthi kuloko lokutholako akube khona nawe lokufihlako wendele ukuthi kusasa ungetuba ngumthwalo kuleli bandla lohleti kulo ngoba phela angeke ngithi ngoba sengiphenjele sengiyaphuma la kuleli bandla ngoba ngaze ngaphuma nami sengidawugojotisa phela Samuel mina nje nangake ngigojotise andingabuza yonke lembabane ungasibutha vele bane labangathi sihamba na andithini yabona into ngoba ngishumayele ku onke lamahlelo la dolobheni nje kude la ngazange ngiyekhona so ke kungaba ingodi into lenjalo but nje nakushito uNkulunkulu lokubi ukuthi bese ngihamba nebantu lokubi ukuthi labantu bese ngibanika liphaqa lekuthi because ngake ngemembi kwa mina nje lo ngumembi kwa kwemhlaba sengabalanzaphi nje bonke labantu no angene nje classini ngingedwa ngihlabele amen babili bathathu batangibona babili bathathu batangibona tindo letinjalo ngiyabonga kakhulu siyabonga andi bukele ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala ngenxa yaso sikhathi babukele asijike etitolo nasibuya etitolo sitase siyayiphetha babukele ngekuthi ngenzima nje lekufuna idlale ngilo libandla ukuze ukuthi bafundisi kungabe base batkhanza sebaqinzetelekile kanti benda umsebenzi wabeNkulunkulu.
Sehlelo lakho mbukele elithini libandla ngiyakubungela mbukele ethana vomsakazo wakho eSwatini TV sesivala mbukele indzaba lesikhuluma ngayo ngiyafisa lapha Bishop ukuthi kuma World of Advice akho advice yena sive semaswati nelibandla laNkulunkulu mhlambe enzimene lekufuna idlala ngilo libandla laNkulunkulu lengilona nelishumayela nine ukuze ukuthi nine nibafundise ningativeli senicinzetelekile kakhulu nisendawo na umsebenzi waNkulunkulu. Bengathi nje bandla laNkulunkulu silekelele. We need you siyanitsinga. Amen. Encouragement ningasi comparish. We are different. Sabita ngekwehlukana nasingaqhaza libito lwami alifani nela Auntie Grace netiphiwo tam atifani neta siyatidzinga tonke letiphiwo tethu. So nine bazalwane ningabe sesenithi ke mfundisi bani ungcono abanakwe bafundisi futhi umfundisi lobitwe uNkulunkulu ugunyathwa nguye uNkulunkulu uthi uNkulunkulu hamba ungakaphathi lutho hambana emhlabeni ungakaphathi lutho konke kuyakwendeka embili ngiyakukhanza phambili athi nake tingceko bazalwane yebo anakeni bafundisi benu ngekufanana nalo submita lomunye bathandzeni nje bafundisi benu encourage them ngaleyo ndlela engabakha encourage ngayo basashumayela livangeli because mbuyisa lengakutshela kona it is lonely on the pulpit. Amen. Awu Nkosi yami. Ngiyacela nawe Andy uvalise ama words of advice kunamagama ukuthi ingabe vele inzima yini engadlalwa ngilo libandla ukuze ukuthi ningativeli nicinzetelekile nize nigcina nishaya nathi stroke ngani nondla libandla ngakamoya. Amen. Siyabonga libandla alimthandze umshumayeli walo limnake. Mina nje sakhuluma kufika nalokuthi akube ngilo lelibandla ngalesinye isikhathi lokusonzela ukuthi yebaba ekhona indvele lokwendako wena lo ngakubeka ngala singakusita nangabe kukhona lofuna kukubeka simkhuthateni umfundisi wenu athi mhlahamba nathi uthi akakalahleki nijabule mhla nimvalelisa nathi ukuthi khonyana lebeka kubeka ngasense ngoba vele ngalesinye isikhathi siba nalokuthi awungane kuncane kulolo kuncane na ukubeka kugcina sekukukhulu libandla alimnake umshumayeli walo libandla njengoba bangasikhombelisa sifani vele siqhamuke emahlathini lahlukene kodwa sibitwe uNkulunkulu munye so abasemukele basithande futhi thina siyabathanda abavele sibitelwe bona site kubo vele sitosebenza nabo siyabathanda mina nje nangibona likholwa anginanze abathi ukhonda yaphi ngelisondo ngivunga athi ungifaka ijiki la umhlophe sengibona umzalwane haleluya babukele bakhaya siyabonga kakhulu lemunye lakahlabelela uthi labangcwele basendulo baliphatha lelo gama labandulo labo lekunqoba sathatha ithuba nje babukele ngibonga kakhulu kubantu labadzala kuthi bebangeta lamhla lapha emsakatweni betosipha namagama nawa sisive semaswati elasikhuthatako nakangaka siyajabula nasibona abantu labadzala basaqhubeka bayibambile ngaba kusho nje babukeli ukuthi emabandleni akube nekuthula phela akube asingalwini ngoma ipurpose yethu yinye kuyofika ekhaya ezulwini ngithemba Nkosi Mbuyisa ngithi akube kuhle emakhaya uNkulunkulu wemusa akaniphathe nisale kahle. Siyakubiza ngonyama sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke ayi Nkosi yami likhulu